Nalazimo se na Trgu Republike i očekujemo Big S Project. Hajde da vidimo šta je to. Prema rezultatima istraživanja zdravstvenog stanja odraslog stanovništva Srbije, skoro polovina stanovnika ne zna da ima zdravstvenih problema. Svetski dan zdravlja je od strane studenata sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja obeležen kroz muziku i plesne koreografije. Studenti sa DIF-a su kroz muziku i ples poručili da promenom loših navika, negovanjem zdravih stilova života možemo uticati na poboljšanje našeg zdravlja. Kojim povodom ste vi danas ovdje? Ništa, evo, okupili su studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, da im maknite. I još ekipa neka sa strane, došli smo da promovišemo fizičku aktivnost, da ljudi nam se priključe. Dugo smo se spremali, nisam baš sigurna, ali možda jače od mjesec dana. Današnja poruka će biti: ljudsko telo je jedina mašina koja ako se ne koristi može da se pokvari. Pored mene se nalazi svima poznata Tijana Pruginić. Reci mi, Tijana, kako si ti došla u kontakt sa ovom grupom ljudi koji danas izvode ovaj performans? Inače, malo pre spomenutu Vanju, to je Vanju koju si intervjuisala, poznajem, dugo evo je pozadi. Poznajem je, zamolila me da, naravno, učestvujem u ovom projektu i sa velikim zadovoljstvom sam pristala. Svetski dan zdravlja je u nedelju. Zašto ste danas onda to odlučili da uradite? Zbog vremenskih neprilika, naravno, bili smo sprečeni, padala je kiša, ali evo, danas je lepo vreme i iskoristili smo to maksimalno. Podržavamo fizičku aktivnost i zdrav način života. I evo našeg najmlađeg učesnika. Evo, dobar dan. Ćao, tvoje ime je? Luka Popović. Vidim da su ovde svi malo stariji od tebe. Kako si ti došao u ovu grupu? Pa, sestra i brat, da. Šalimo se. Su difovci i falilo je malo igrača i ja sam došao i videli su da odmah kapiram stvari. Treniram folklor duže vreme, 6 godina. Moram da napomenem da je veliki talenat i naša najveća maskota ovde u celoj grupi. S-Project je skraćenica od studentski projekat, jer su idejni tvorci celog projekta studenti sa DIF-a.